ginagawa mo? Family from Barangay Humay-Humay! Shoutout na ko ni Apple Jill Silvano! Shoutout na ko ni Dib Estrada Daitan! Shoutout na ko ni Novanes! Shoutout ni Jonalyn Binondo! Shoutout na ko ni Mitch Estrada! Shoutout sa mga silingan! Yo, shoutout na ko ni Roldan si Don Makilen! Shoutout na ko ni Santa Ana Eric! Shoutout na ko Sir Drexler! Og ni Mang Rica Blanca! Shoutout na ko sa mga tabalulos from Sakuraki Diake! Shoutout na ko ni Mian Flores Gilasio Obelio! Shoutout na ko kay Ma'am Kadots Dudayo! Shoutout na ko ni Ivan Jeffrey Kalo! So, kinsa tong ganyan pa shoutout, comment na mo sa mismong page na mo og ayaw kalimot og suporta sa among YouTube channel. Guihulngan! Thank you and very much and welcome. Thank you, goodbye!